Pozdrav svima ljudi, prošli je moj novi klip. Kao što možete vidjeti, mi sad igramo Clash of Clans i ljudi, htio bih nešto da vam pokažem i da vas zamolim ujedno. Kao što možete vidjeti, nalazi se u klanu SR Jugoslavija, ljudi 8. level, dobar je klan ljudi, evo kao što možete vidjeti ima 113 pobjeda i 134 poraza, nismo toliko loši, kao što možete da vidite. Evo, ima tu dosta pobeđenih i dosta izgubljenih, ali to svakom klanu dešava ljudi. Ima dosta donacija, kao što možete vidjeti, evo ja imam 9000 aktivni su igrači, pa svi koji igrate zapravo Clash of Clans, zamolim vas da uđete, da se zabavimo. Ljudi, kao što možete vidjeti, tu svi Srbi, nema niko stranac, mislim nije niko stranac, ljudi dobre su donacije još jednom. Ako možete i ako niste u klanu, uđite, doniranje znači na nivou, evo imamo 9000, kao što možete, ne znam kako možemo sve ukupno donacija, ali možete vidjeti ovako da imamo dosta donacija. Ima nas, sad ću da vam kažem, evo 31 igrač, stvarno ljudi, ako možete da uđite, ovo je svrha tog klana, varovi su svakog dana, tim počne jedan, čim se završi jedan, zapravo počne drugi i svi koji igraju u Clash of Clans neka uđu. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se uživali, ako jeste stavite like, pretplatite se na moj kanal i ljudi obavezno znači u klan. Pozdrav!